United National Liberation Front के हानगी चेयरमैन आर.के. मेघेन एलियास सनायाम ngasi इम्फाल थुंगलख्रे मियामना हराउते यामना ओख्रे पुलिस के मियामगा मुक्नख्रे कंगलादा लाई खुरमख्रे Manipur Sangai Festival की साइट अमा ओरिबा लंबोई खोंगनांग खोंगदबा फेस्टिवल असिगिदमक साकिबा स्टॉल पुन कुंट्रा तरेट ngarang निमिदांग खंगौदना निंखाइरख्रे अमदी लोकताक पाट पुसेमगत सागनबा सेंट्रल सेक्टर स्कीम की मखादा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ना लुपा करोड़ कुनमंगा लाख यांखैनिपान की सेल्फम अप्रूवल पिरख्रे Krumjari Times of Manipur News meeting tabiri basing bungangom Priyana taram nokchabagaloinana pau sandong pizari United National Liberation Front के हानगी चेयरमैन आर.के. मेघेन एलियास सनाया मंगसी इम्फाल दा थुंगलख्रे आर.के. मेघेन गुवाहाटी सेंट्रल जेल दगी नवंबर 9 थादोरख्रबा मतुंग NIA ना नवंबर 10 दा आर.के. मेघेन मचानुपा अमदे महाकी उकिल दिल्ली दगी मफम खंगंदना थमलखिबने मफम खंगदना नुमित 13 नि लैरबा मतुंग मखोय अहुम थादोरखिबने आर.के. मेघेन एलियास सनायामा हौखिबा इंकुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंपुतरा मंगादा मणिपुर थादोख्रबा मतुंग चही निम्फु मरी की मतुंगदा ngasi पोंगनफम लमदमदा लाखिबने ngasi नुंगथेल पुंग अमगा मिनिट कुंतरे ताबा मतमदा इम्फाल की तुलिहल एयरपोर्ट ता आर.के. मेघेन एलियास सनायामा महाकी मचानुपा आर.के. चिंगलेन गलोइनना इंडिगो फ्लाइट ता गुवाहाटी दगी इम्फाल दा थुंगलखिबने महांगना एयरपोर्ट ता थुंगलबा मतमदा इमुंग मनुंग अमदे मियामना लई परेंग हुक्तुना हराउते यामना ओखी मियाम अदुबु उबदा आर.के. मेघेन एलियास सनायामा ममित्ता पीगी इरा चेंदुना मियाम दा मखुत लोनदुना खुरमखी पुलिस की अकनबा चेक्शन थौरांग मखादा एयरपोर्ट दगे तिदिम लंबी परिंगदा गाड़ी अमदा तोंगदुना मियाम गलोइनना लाखी आर.के. मेघेन एलियास सनायामा ngasi mayumda halakle tabada मियाम ना लंबी दा थोक्तुना येंगनखी आर.के. मेघेन सनायामा नसु मियाम दा मखुत हाइदुना मियाम गा उनबा फंगबदा नुंगाइबा फोंदोखी कैसांपाट जंक्शन यौरकपा मतमदा पुलिस ना थटलगा मयाई लंबी दा चटहनखी कैसांपाट थोंग लालबा मतुंगदा हिचम याइचम पात लैबा अथौबसिंगी खुबमदा इकाई खुमनबा उलबा मतुंगदा कंगला अमदि सहित मिनर तमना चनबा होनबदा पुलिसना मोइरांगखोंगी कृष्ण प्रेमी ओलपम मनाक्ता थत्तुना थमखी मियामगा मुक्नखी अमदि अवाई अखुम तौनखी नुंगथिलपुंग अनिमखाई हेलकपा फौबा चंगहंददा थमली पुलिस की माइकैदगी आर.के. मेघेन एलियास सनायामा महाकी मसा अमदि इमुंग मनुंगी मियोय खरतमक सिटीजन अमा ओइना कंगलादा टिकेट कक्लगा चंगबदि यागनी मियामगा लोइनना चंगबदि यारोय हाइदुना अथिंगबा पीबदगी मुक्नरी तुंगदा कंगलादा चंगबगे अयाबा पीबदगी आर.के. मेघेन एलियास सनायामा मियामगा लोइनना कंगलादा चंगदुना लाई खुरुमकी I feel overwhelmed. Simply, I'm overwhelmed. The love, no even sibiba, tazabiba. My message is the love and trust the people of Manipur repose in me. I always upheld it. I will uphold it in future also. I have given my life for the people of Manipur. That's all. Thank you very much. Future, my stand has always been with the people of Manipur. That stand is still there and it will always be there. Thank you very much. In a sense, I'm an environmentalist. We have to be an environmentalist. As you know, we are facing global warming, climate change. That is the most important a challenge to the human people on earth. We are also facing that problem. So I did a small thing in the jail, created a small space, green space, rock garden, where inmates can enjoy some time. That's what I did. And that's what we should do always, wherever we happen to be and wherever we are. Absolutely, sir. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Salute. Panba yabade mahak NIA na English singani tarada fakibane कोर्टा ट्रायल चथरब India government की मायोक्ता लाल हवी हाइबगी मरालदा चही तरा फादोक
पीखिबदगी गुवाहाटी सेंट्रल जेल दा लेरखिबने महाक जेल गी मतम अदु लोइदुना मेघेन बु होखिबा तांग मापंदा जेल दगी थादोखी जेल दगी थादोरखलबा मतुंगदा इंडियन अथॉरिटी सिंगना महाकी मचानुपा अमदे महाकी उकिलबु मियामदा खंगंदबा मफम अमदा थमलखिबने महाकपु जेल दगी थादोकलबा मतुंग मफम खंगंदना थंबगी मायोक्ता लमदमसगी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंगना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा वाकत पसु लेख्रबने आरके मेघेन इंग लिसिंग मंगा चमापन निम्फु मरीगे सेप्टेम्बर कुनमाथोइदा आरके मधुरजित सिंह अमदे लाइटोन जमनिंगोल हेमावती अनिगे अनि सुबा मचानुपाने महाक मतम पुमनमक्ता ब्रिटिश की मायोक्ता लेप्तुना मणिपुर गी निंग तंबा कंजना बहोनखिबा अमसुंग इंग लिसिंग अमगा चनिपान मरीफुतरा माथोइगी एंग्लो मणिपुर वारगी मतुंगदा ब्रिटिश न फारगा फांसी तौदुना हातखिबा युवराज तिकेंद्रजित की सुथांगनी UNLF की लुचिंगबा सी रामलाल पाल हाई स्कूल दा महै मसिंग तमलखी अदुगा DM कॉलेज दा इंटरमीडिएट लोइसलबा मतुंगदा कोलकाता गे सेंट पॉल कॉलेज दा ग्रेजुएशन तौखी मतुंगदा जादवपुर यूनिवर्सिटी दा इंटरनेशनल रिलेशन दा मास्टर लोइसनखी महै मसिंग तंबा लोइरबा मतुंगदा सरकार गी थबक तौनबा होतनखिदे महाकी मरई काया स्कूल जन्मस्थान दा वुमेन कॉलेज लिंगबता नतना प्रिंट मीडिया हंगदोक्तुना थबक तौबा होरखी इंग लिसिंग अमगा चमापन हुंपुतरेता UNLF की मेंबर ओइना चंखी इंग लिसिंग अमगा चमापन मरिफु मरीदगी लालहौलुप असीगी जनरल सेक्रेटरी ओइना फम पुरखी माना जनरल सेक्रेटरी ओइरिंगाई इंग लिसिंग अमगा चमापन मरिफु मंगादा UN Human Rights Commission na सिंधुना जेनेवा दा पांगथोकिबा वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स पॉपुलेशन मीटिंग दा मणिपुर रिवोल्यूशनरी गी पुवारी दा सिंथानिंगाई ओइबा वांगांकी इंग लिसिंग अमगा चमापन मरिफुतरा निपांदा महाक UNLF की चेयरमैन ओइना खनखी महाकी इनिशिएटिव मखादा इंग लिसिंग अमगा चमापन मरिफुतरा मापंदा मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट MPLF लिंखतखी मणिपुर संगाई फेस्टिवल की साइट अमा ओइरिबा लंबोई खोंगनांगखोंगदा फेस्टिवल असिगिदमक साकिबा स्टॉल पुना 38 ngarang numidag pung 13 तारकपा दुवाइदा खंगौदना निंखाइरखरे स्टॉल सिंग अदुदा अहिंग यारेक्तुना लैबा नुपी तरा लाइबक फबदगी अशोक अपंदे अमत यावहौद्रे निंखाइरखरबा स्टॉल सिंग असी अयुक समजिन साजनबगी थबक चथखरे थौदोक थोकफमदा चंगसिलुबदा TOMTV ना हकथेंगना उरखिबा निंखाइखरबा स्टॉल सिंग अदु लैबाकता मखोंग फुमदना तावरग सारंबा थेंगनरखी ngarang ahing yarekhiba stall famba lakpa miyoi singna phongdorakpada laibak asigi khwaidagi chawraba kumhai ama tawbada siguma section daba thawong asi tawhaningde laibak thibadagi karigumba misi mina yawram labadi laingak te hena khudong chadaba kaya mayok naramgani aduna tungda miyamgi thabak tawbada khara section haningbagi apamba phongdorakhi jismaina ke chingaga dei hek chingapaga me yuwa hare ne kon gai hainai bago adai moi tumba kambu si jo moi jum mikap loin thore yuwa hare adai di loroi tawga sumaina tapna tum tu dharaba tapna tu dhare khoi si ima yuwa hare sam tu dore ne haina khoi hawgala chake tawba si dare khoi si hawgat pangam de ba kamai tawino khang de ba adum phammaga laire khoi adai di dum loisang re tu dagre dam long tu dagre khang tu basu na te ba loroi tawga nusi che basu na te ba kai yuwa jo haramdre chauraba festival se asi tawba matam da di akoi chiksinna phajana tawhaning natradi chiksin da basu nuai te ba masida chokpa panba yarga di moina midu siba na ba thoga di moina singbangam basu na te adudi chaur phajana moina chiksinna tawbiraga ba lekpham chabam oiraga sulamna lakwa ji phajana ka ma tawbiraga arrangement du phajana tawraga tawhaning लोकताक पाट पु सेमगत सागदबा सेंट्रल सेक्टर स्कीम गी मखादा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ना लुपा करोड़ कुनमंगा लाख यांखैनिपान गी साफम अप्रूवल पिरखरे ख्वाइदगी चावबा फ्रेश वाटर लेक कमा ओइना मोइरांगदा लेरिबा लोकताक पाट असिबो सेमगत नबगी लुपा करोड़ कुनमंगा लाख यांखैनिपान गी साफम अप्रूवल अदो ngarang न्यू दिल्ली दा मिनिस्टर ऑफ शिपिंग इन चार्ज अमसुंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर ओइरिबा मनसुख मंदावियाना लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैन सु ओइबा खुराई केंद्र गे एमएलए एल सुसिंद्रोदा खंगलखिबनि हाइरे लोकताक पाट पु हेना मसक थोनबगे अपांबा फोंदोकलदुना मिनिस्टर मनसुख मंदावियाना भारत की अवांग नोंगपोक लमदम असि महौसाना पीबा फजबा कयाना थन लेबा मफम अमा ओइबना टूरिज्म की प्रपोजेस यामना लई प्रोजेक्ट असिगी सरुक कमोइना लोकताक पाटा वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी सु लहेना बहोनगनि हाइकी पाउगी मरक थाना अटेंब ब्रेक अमा लौजरी।
Yang ware. Soktabana loidi. Wabdo koknaba rebalance. Soktabadu koknaba rebalance. Rebalance habadi electrolytes amadi energy. Rebalance. Smart Tutorial Center. Revision course for class 10 and 12 will start from 9th December and foundation course will start from 13th December. Run by well-trained and experienced board and council teachers. Concession for ex-smart students. Transport facilities and separate hostel for boys and girls available. For details, please contact Smart Tutorial Center, Singzamai Supermarket, Radhesham Shopping Complex. Contact number 8730-999-192. Pakhong ama chalake. Chalune. Chahi amagi plan tauge haradi. Phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan tauge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina afaba school haidi. Lanai coaching tawagi awaba lehendaba. School du da dum changnaina coaching tohanba. Mama paga chamana na warak watembi ba. Gym, aerobic, dance, football, thangta. Mamang da 12th exam ki topper su putokraba. Khwaidagi chawba, nanba, khwaidagi phaba school. Last pakhong. Kari school no. Slopeland Public School Khongjom chumabra. Chumme. Yam khangi ko. Yes, only Slopeland Public School Khongjom. Break ki matungda mayambo amuka na taram nokchari makhataba pau pizari. Lamdam masigi miyamda chemical yaudaba haira amade inchang napi fanganabagi pandamda Radiant Group ki makhada Organic Valley ama Imphal East ki Khundrakpam Assembly Constituency ki manung chenba tauremda hangdokre ngasigi thawramaduda athoiba mithunglen oikiba social scientist Dr. Dhanvir Laishramna Healthy Food, Healthy Life haiba pandam thamduna Radiant Group na paikhalakliba thabak asi Manipur ga yamna chanaba thabak oibana mapung phana thawai yauna honaduna Manipur da maikai khudingmakta sotharakliba sida chinja ki lamda mipal tangdaba ngamnaba honaba sina ahanba khwaidagi afaba khongthang amani haiki akoina akoigi potsi foreign gi mine am pamdoi jate gi natteba mahau jam kheneba akoigi pot ki mahau je atei pot ki mahau ga sungan manareba Manipur gi yam laiba khabalam haiba tai akoigi lamji gi magi leihau je aduna akoi digi hauba pot myam ji organic oina loi akoina thaba ngama ga dine ai khanmada Japan gi ade tongan ba lamjing gi cargo du la la ga moi gi aeroplane du da pik thana sum yon gi badane farm madu thoina business to farm du di inak sam thi khunni Amaromda Radiant Group ke Managing Director na Manipur da Chanabana maram oiraga tongan ba laina layong kaya lakliba sidagi khajiktang oirabasu hantahana nabagi pandamda ngasigi project asi paikhatpani mapan lamgi technology kya sizinaduna ahanba face ki oina Manipur pumba fanghana ba honagani haiki Manipur da ahan boina
अखोगी मरुइना अहानब इम्फाल लोइनदी अखोई तौजरकनी डिपार्टमेंटल स्टोर अखोगी F4 24/7 हाइदुना अखोई मफम अहुमदा अखोई डिटेक्ट तौब लोइसनजरे अखोई मफम खरदी अखोई साबसु हौरे अदुदि अखोई प्रोडक्ट सिंग असि अखोई फंगनगदबनी मदुर मसिगी सिंगसी अखोई पार्ट सिंगसी अखोई फंगनलगा मणिपुर की प्रजा सिंगसिदा अखोई हेल्दी फूड हेल्दी लाइफ की अखोई कल्चर सिदा अखोई संगसनजरके हाइदुना अखोई मसि पैकेजबनी Jiribam foreigner check post manakta urinal thambasina miche miyam da amadi kaithel famliba miyoi singda yamna nuaitaba ama fawhale hiramasida pawdamama Jiribam district asigi mityangpham oiriba ima kaithel asida public toilet thamduna hygienic oinanaba kan honarabasu National Highway 37 gi foreigner check post manakta urinal thamba asina micham yamda amadi kaithel phamliba miyoi singda yamna nungaitaba ama fawhale urinal asidagi thorokba namthiba manamna dukan famliba kayada yamna nungaitaba amasung hakchang sokpa yabagi maram oirakpana hiram asida mari leinaba authority na mi engsangbi duna niyam gi wangmada सारिबा यूरिनल असिबु लौथोकपियु हाइना मियोय कयाना लैंगा की पुंगनिंग सिंगसिलखली बाजार मनुंगदा फी दुकान फमलिबी नामब्रम संगीता देवीना फोंदोरकपदा बाजार मनुंगदा पब्लिक टॉयलेट अचौब अमा सारगा थमलिबा असिदा चंगदुना मपान थोकपगी महुत्ता पोर्टफम फमलिबा मफम असिदा लाखलगा मपान थोकसिनबा सि यानिंगदे मरी लैनबा ऑथोरिटी ना मियेंग संगबिदुना अमुक्तंग लौथोकपिरगदी यामना नुंगाइजगनी हाइबा वाफम सिंग असि फोंदोरखी असि पुनमक्सि अगोई आई खरा जेंगजनमिनबा आइना मयाम दुकान फमिबा मयाम सिंगसिना वकचरी असि कोइसु मनमसे खांगबदा यामना वारे अनाब अमा ओइरानी हाइबसे मयामना कंप्लेन तौराबने फुजे केबो अथॉरिटी ना मसि खरा जेंगजनमिनबा हाइजरी नियम लामना साजिलिबा नेशनल हाईवे 37 की यूरिनल की हेक मखादा दुकान फमलिबी युमनाम शांतिना फोंदोरकपदा दुकान मथक असिदा साजिलिबा यूरिनल असिना मरम ओइरगा नुंसा सागलकपा अमदी नुमित तासिलकपा मतमदा यामना नमथिबा मनमसिंग असि थोई अमदी दुकान फम मतमदा मनम असिना मरम ओइरगा यामना वाई कस्टमर सिंगसु संगनिंद्रे हाइबा वाफमसिंग असि फोंदोरखी होगी कनो की पब्लिक की कनो अमा साजलिबा सिजिना मनम महाजिना होगी दुकान फमीबा कांगुजी होगी संदा वाइरम अदगिदी नुदिन तालक्सिगुम्बासिदा नुसा सागलागा मनम महाजिना कोई फम्बा ngamjadre नियम लाना साजिलिबा यूरिनल अदुगी मखादा फी टेलर दुकान फमलिबा अहल ओइरबा एम दिनमनी सिंगसु यूरिनल असि साबा हौरकपा मतमदसु साबिगनु हाइना हाइजखी अदुबु मखोइना हाइबा वा अदु ताबिदना अदुमक साजनखी मरम अदुना वारबसु वाना हिंगदबदी यादबनिना मनम नमथिबा मफम असिदा ngasisu दुकान असि फमलिबनी Jiribam municipality na sariba public urinal aduda changbagi mahutta niyom lana sajiliba urinal amadi dukan marak asida mi ayamba mapan thoksenba asina yamna nungaitaba ama oire maram aduna mari leinaba authority na mi yeng changbiyu haina phongdoraki makoi phamba gi ngamde namchi ko di masakta malaka ahangba leijing je sigejo aga handle अभी मज़े देखो मुझे म्यूनिसिपैलिटी तोले चुले आप लेइसे ऐसे कना से चंगी KS Ruhikanta Kauba shopkeeper amanasु दुकान सिंगी मथक्ता नियम लाना साजिनबा असिना मरम ओरेगा दुकान फंबा ngamnadre namthiba manam asina leina pokpa yana leire maram aduna mari leinaba authority na lokthokpiu haina phongdokhi कोई के जीबांग के बाजार मनुंग सिगा मपान थुपम अमा ओसन लेरा सिगा अदुगा दुकान फंबा चिनाव सिंगा मनमजिना दुकान फंबा जाद्रे दुगी मथक्ता भेन पार्किंग देगी मनाक्ता अखोगी टॉयलेट मपान थोपम साबसिना सु मसिगी मनमजिना सु बाजार लेबा अखोगी चटपा खंगदे फंबा खंगदे मसिगी मनम हाना जामना नुंगाइते मियांगी मियें फममसु ओरिबा इमा कैथेल असिगी मनाक्ता पब्लिक टॉयलेट लेना फॉरेन आउटपोस्ट मनाक्ता कनो मपान थोपम पब्लिक टॉयलेट नतबिदा हाइदी यूरिनल साजनदुना हाइदी चथोगसिन तवा मियोइसिंगदा यामना नुंगाइतबा अमा पोए हाइबदि मसिदगी थोलको मनमसिना हाइदी चथोगसिन तवा मी मयामसिदा यामना प्रॉब्लम अमा ओरे अदुगा मसि मै लेनाबा अथॉरिटी सिंगना थोकथोकपियु हाइदुना बाजार फमनिबा अमादि चथोगसिन तवा मयामसिना वकत असि थांगलकपनि टोम टीवी गी दमक पौडम जरिबा राकेश सिंह माइजम जिरिबाम
Imphal Kaisampata Lairiba Laikidraba Hypo Jadonang Park ki Akoiba Mafam Sing Ngasi Laikidraba Hypo Jadonangi Pongafam Lamdam Tamenglong District ki Kambiron Haina Sukhangnaba Puiluan Village ki Naha Sing Amadi Jadonang Park Development Committee Imphal na Sit Chengbagi Thabak Chathakre Hypo Jadonang Park pu Lunanana Thamnabagi Pandamda Chathakiba Sit Chengbadu da Saruk Yakiba Puiluan Youth Organization ki President Singam Lung Dangmaina Park asi Manipur lengak na kumja lising ani tara mga da sakrabasu ngasi diningti na maintenance tawbida na thamli haiki. Pibam se mahaki park haina shembire 2015 adwai degi shembi bani asi park sidi shembire akhoi yam thagatli adubu hojik lairiba park sida shembi raga caretaker amho thambi daba lairiba park ke manung sida amot akai mayam leiba karimta sengdok pidaba mapu leitaba kaino gi type ta koi gi hui sa san gi kaino leifam adumane torga leire hojik park Hypo Jadonang park se aduna asi mafam sida caretaker ama thambiyo haibse akhoi gi demand ama tawjaningi Hypo Jadonang Park Development Committee ki Secretary Pantizai New Maina Lengak asigi Works Minister da Committee ge Maikai de memorandum na chingba kaya pisan kiba laikre adubung asi fawbada thabakta onthok pidri haiki Hojik leiriba akhoi park sigi phibam ase akhoi gi hojik puriba sarkar da amasung mamang gi sarkar da su hanjin akhoi kayarak memorandum pije khare handak ta su akhoi gi honorable work minister laaga park sigi award apa khudingmak mahaki loina rakpa akhoi MLA kayana laaga park sigi phibam loina yengkhrabani aduna akhoi gi committee gi site gi Pikat kiba demand sing maya madu athubada madu thabak oina pangthok pinanaba sarkar gi puning park ki maikai degi singsinjari haibadi ngasi leiriba park sigi phibam asi yengbu matamda yamna thamoi sokningai oiba phibamda leire hojik akhoi da leijeriba mafam asi Hypo Jadonang Park Kaisampat Imphal Heart of the City dani mafam asi Hypo Jadonang gi remembrance ta oina sagat kiba park asini leiriba park gi phibam asi ngasi yengsaluba matam asida amot akaina thallaga loinana pambi asi satkiba thagi September date 22 da nonglai nungsit lakpada gi takibani ngasi phau tha ani surakpada park asida takibagi u asi kanam tana mideng sangbidagi maramna volunteers Hypo Jadonang khun masama kambiron pilon digi larga volunteers ga loinana development park gi development committee ga kutsamna ranga ngasi social work asi sangsali committee adaga volunteers mayam jana hajaning badi park asi hena sagat hanaba phagat hanaba gi matang sida mari lainaba department sarkar lom digi oiraga su archives digi oirasu mari lainaba department sida mideng sangbiraga award apa kya asi sengdoraga paikhatkadaba development mayam pisan khema memorandum mayam do yangsilaga thabak oina athuba matamda pangthokpio habige pau kaya su thamlakli paudam jariba ojit mangsa tabang loina blessing gang mai TOMTV news Jadonang Park Kaisampat Imphal Kurumland Sinta Yaibikol Private Limited Company na sinduna numinini ki oina lem na laing bagi camp ama Jobumai Chingmai Khunau Village Senapati District pangthokre camp aduda anaba mi chama yankhai gi mathakta layeng biki amadi hidak langthak singsu lem na yanthokhi camp aduga mari lainana Kurumland Sinta Yaibikol Private Limited ki director Kanguzam Prem Chandrana Manipur gi manung hanjin badalaiba ana layeng gi khudong chadaba mafam singda asingba free medical camp sing makhata na pangthokna ba honari haiki Sakhangdaba miyoi kharana grocery dukan ama mai tharambadagi tumna chakre Thaudok asi haukiba nongyai matung ayuk pung amarom taba matamda Lamsang Police Station gi manung chana leiba fayeng awang laikai da thokibani Mai chakraba dukan adu laikai adu da leiba ningthauzam inaubi ching sahi kuntraga taret apokpa laikhidraba tomba kawi dukan mapu ningthauzam inawina phongdorakpagi matung inade dukan mai chakle haibasi ayuki pung ama aduwaida khanglakpadagi khudakta fire service ta phone tawduna kauki phone tawkiba matung pungkhai kara henba aduwaida fire service ki kangbu lakpadagi thangnabada leiba dukan amade yum sing mai chaklamgadaba adudagi kanbangam hore dukan adu mai tharamba yai haina chingnaba midi lei chawrakna lupa lak manga taruk oigedaba polam mai na chakre hairi Department of Education as Government of Manipur na sinduna ngasi
Periodic Table of Elements haiba hiramda nongmagi oiba science seminar ama pangthokre. Imphal da leiba Tampasna Girls Higher Secondary School da pangthokiba science seminar aduda DM College of Science ki hanagi principal S Tomba Sharma Saruk yakibaga loinana seminar asigi guest speaker oikiba Manipuri University Chemistry Department gi Oza Professor and Rajmohana Periodic Table of Elements ki matang da wafam kya fongdo ki baga loinana mahiroi singi pungning thogat pa yaba wafam kya su fongdo ki SPDF है F से 4F lengthenize 5F series actinide से सीधा चलुई दरी है और मखाता बा G series लाभ पे याबा की possibility लाई अदरम अनु बच्चे इंदा मो लाभ तो रहे chemistry of SPDF है मधु और F की मखाता G element series में याबा मो लाभ पे याबा की possibility लाई अदरम मसी हुई आंगा वक्त दोंगरी Shiv Sena gi President Uddhav Thackeray Maharashtra gi Chief Minister oina ngasi nungthil wasak lauragani Central Mumbai gi Shivaji Park ta pangthokadoriba wasak laubagi thoram aduda laibak asigi tongan ba rajniti dal singi luchingba singna saruk yaradauri Maharashtra da laingak semna bahona bada che na bakya laibadagi Governor Bhagat Singh Koshyari na Shiv Sena President Uddhav Thackeray da mathang tha December 3 faubgi manungda mahakpu sogat pasing House ki floor da utnaba khanghan kraba matung Shiv Sena NCP amade Congress Party Alliance tawduna Uddhav Thackeray na majority utkibani apunba assembly gi member Chani Marfu Nipan laibagi manungda Shiv Sena na MLA Yankhai Taruk NCP na Yankhai Mari amade Congress na punna nimpu mari member masing chamaga Yankhai Mari leiduna sarkar semnaba thaurang tawrakibani ngasi yuk phone kiba pau se singda kari kari maroi ba pau yauri bagi habado mayam puna muk khangminasi Lamjingba Times Kokomi gi apamba fanglabani na khongjang handokpa yare Chief Minister Fegok tana sangsin kiba khongjang handokre exam pangtuklagani RK Megan Imphal da thunglaragani Airport ta Equality Awareness Program pangthokre approve tawdana leiramba oza singi appointment order yanthokre Bebisna Misi Fairoism Robinson Bell Pikre JSC da Robinson gi mayamba anina karem narambadagi irang horakre Sangai Express CM na Kokomida boycott handokpiu Loktak Sangai gi maramda MP Raju na parliament ta pukhatkre RK Megan ngasi Imphal da halaklagani Union Cabinet na ayaba pikre Pokna Form Kokomi gi apambadu thavak oina pangthoklabani na tang kunga mapan ngaidna boycott handokpiu Chief Minister UNLF ki chairman oiramba RK Megan Imphal da thoraklagani Festival boycott handokpalaite Sunil Karam Fegok tagi strike handokre Naharol gi thodang Naga Peace Accord ki matang da sarkar da tankiba demand animak thungle Kokomi su jawan chanasi Sangai Festival boycott lem na handokpiro Chief Minister Darjeeling digi MP Raju Bistana Loktak leki issue parliamenta puthokre RK Megan ngasi Imphal da yorklaba yai Private school sing grant in aid piduna chalai hanbagi mahutta sarkar gi school onthokna ba yamna kanna khanare Radhesham Huyen Lanpao Nambul Turel Senggot pagi thaba Kongol takpugum takrabra Turel Sengbagi thabakti left kre Turel da amot palang thokpadi left 3 Territorial Integrity Administration da sokaloi haina Home Minister na thajaba thamlakre Sangai Festival gi boycott handokpiu Chief Minister UNLF ki hanagi chairman Megan ngasi halaklagani Sana leiba drug saba mobile phone huran bani haina paukthoklubagi wathok laktore ikai khumnaba mangba pau thengnerubadagi mioi ama mathanta sijakre JSC Sangi Sangomda Lomi Singna Yuria Yansilaga Yonthorakpa Thengnare Kokomina haidokhiba wafam ngakhaningi Chief Minister RK Sanayama chahi nimfugamari gi matungda ngasi mayumda halaklagani Iraiba Kokomina Jaban ngakna Sangai Festival boycott handokpiro Chief Minister Loktak pa ki fivam amadi masida saidang libangami singi wafam parliamenta pukhatkre Oza Singh Pelhandrabadi Mahiroi Singh takpi tamibada pukning sanglakloi Aroi bada maroi ba pau amuk kahna pizari maroi ba pau sing pizari United National Liberation Front ke hanagi chairman RK Megan alias Sanaya mangasi Imphal da thunglakre miyam na harak tiam da okre police ke miyam ga muknakre Kangla da lai khuramkre
Manipur Sangai Festival gi site ama oriba lamboi khongnang khongdaba festival asigidamak sakiba stall puna kuntra taret ngarang nimidang khanghodana ningkhai rakre. Amadi Loktak Pat pu semgat saganaba Central Sector Scheme gi makada Ministry of Shipping na lupa crore kunmanga lag yangkhai nipan gi self-fund approval pirakre. Hauji ki waina di Manipuri pau matang sida loisinjare mideng tabiri besingbo amuk hana khurumjari.